Omutwe gw'omushomo ogu gubaire guri a society with a sensible compassionate counseling nurturing mental well-being gurikushomesa abakazi oku barikubaasa kweteraho ebyabo batateiremu isha abashaija baabo omuri buri kimwe kyona. Manya gutari bwire kwa President Museveni abakazi bakaba batagira opportunity mukaija bebembeza abo baija kushomesa n'abakazi harimo abashaija ngo bashitamye mu ntebe z'amaneze zaheze n'abakazi ngo baija kushoma bashitamye hariya n'abakazi. Jovan Surenduru asimire kimwe omushomo gwabo kuba murungi kandi yasima n'omutebeekanisa Madam Jovan Bwambata. Omushomo murungi amutebeekanisibwe Madam Jovan Bwambata twahirwa nk'abakazi hariho abakazi babebembezi abakazi bashoma kandi gwaba omushomo mukuru munonga. Kandi Bishop wa North Ankole Diocese omuri Kiruhura District Bishop Muhoozi Alfred agize ngu tariho kubaho hatariho kuzaara naro kugira omushaija ninga omukazi. Ntabwo tariho kubaho etakuzaara tariho kubaho tariho omushaija n'omukazi tariho ekyobunabi ky'okubanza family. Agumize muyasima abakazi abetsirwe kandi bakaija kurra ebintu by'amaani ebyakozwe obushuru 10 omushororo ogwashakiresha ebyo n'ebigambo bya Koruneriyo na Petero aho naho nakutumaho kandi naiwe wankorage weija mwene turi aha okurra ebyoragira orukamu ikora nk'abakazi turigayo ntumanyaga kuyitu omukane kakane yitu omwanya ogwitu omukane guwa kandi gapere muneha kaji yemerera mutsta nk'abakazi. Abashomesa bakora abizire abarimu Victor Rutehenda agambira abantu abatahira omushomo ogwo ngo abataine bwenge babugire. Abataine bwenge mutemu abataine kyokukora gavumenti nungi munonga ekyawe gezaho urwane mashaija orebe ngu washomesa omwana wawe na munonga omwana w'omwishiki. Orukura ba Mothers Union abwa North Ankole agizire ngu nkaba ba Mothers Union bashemerere kugorra omukono gwabo bakegeza abakazi obushwere burikwera kureba ngu bamanya ruhanga n'obushwere burungi. Mothers Union ishemeye kustretchinga ishemeye kunanura omukono gwayo ekahikaha buri mukazi wena ori omushwere burikwera n'otaburumu kureba ngu bamanya ruhanga bashobora urugendo rwabo rw'umunsi bekwatize ruhanga bajondwe. Gashakwa Kanaremesa bwa Sky Television agenshonga omuri Kiruhura.